Ka jingkan thoa pedeng ki para seng phalang halo ka jingja ka bami ha ka si bodon ka jingdeng lamayong bala penlong da ka komsu dangshen hari boy kala nangjur menta ha ka te ka than na kalyang ki nong yalam ka HNIF Northern Region lengbau jong sekretary ka HNIF uba adilba nongrom uloong ba ka seng ka persha jur halo ka jingkan no ki nong yalam ka HOC ba uba Marcus Martin ku presiden ka seng bat uba deiru presiden ka nongpo region Oto ono Andreva Association ula persya yaka ILP. Habakren bat kilap tai kubor utei unoyalam jongka HNIF uloong bakaseng kalapan syaru segi ba kahuri hura ha katai kesingi kami tang na kadau bau ba Marcus uweng yaki lama yong kumu presiden konongpo region Oto ono Andreva Association om kumu presiden ke HNIF. Kami karai ban pensai ba lane ban pedram alor ka jingkeno jongka HOC ba presiden jongka Penyelenggaraan National Youth Front ba Marcus Martin dari bekerja ya ke ILP lainnya untuk bekerja ya ke CAA. Ya nak liang ini program kalau gani gajikran buat jingong jong kaseng HYC buat aku juga pori niui buat ngitip bah kaji persia jong ban wen yaki lamayong kadai nak auto assistant om nak seng cenayat. Dengan pempaudur dengan Pak Marcus umi kumukau presiden di auto rickshaw. Ubadai itu unang sekretari yang di auto rickshaw teu beli alar kajung alamayang batu orang bangi kami yang jentip alar kajung alamayang jengki. Dia kata kajung ya peninia jengki kalau koi kahurira ada kalau koi kajung tak kira. Dia nak liang jeni peramjur alar kene